Selectively chooses portions that she thinks could only address what she wants to achieve. Motlatšamokomišenare yo a fegilwe go lekaleng la tša bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya o tlhwele a leka go ganetša le ditatofatšo tša go hwetša diphala go tšwa go leloko la sehlopha sa digongwana Muscat Matlala. Colleen Makhubele o itokolotše bjalo ka leloko la MK parlamenteng. Bondi gives us that opportunity. It gives us an opportunity to meet each other, set new scenes, look at new economic opportunities, so that when we go into the exhibition space, we know what it is that we're looking for. Kopano ya kontinente ya Afrika mererong ya kgwebišano ke šupo sa mengwage 20 ya go matlafatša bokgoni bja kontinente seo se tšweletše letšatšing la mathomo la kopano yeo ka Sandton provinceng ya Gauteng. We are taking each game by game, each game as a cup game. Now today we have only Stellenbosch in our mind. We think only about Stellenbosch. We think only about the game of tomorrow. Then when we finish the game of tomorrow, we'll start to think about the derby. Kaizer Chiefs ye le go maemong a bone lokong ya PSL e ikemišeditše go thopa dipapadi ka bobedi bekeng e fao go ye nngwe e tla go thulana le Orlando Pirates mafelong a beke. Tobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Letšatši la bone la motlatšamokomišenare yo a fegilwe go lekaleng la tša bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya la go gadikwa ka dipotšišo le bone a ganetša ditatofatšo tša go hwetša diphala go tšwa go leloko la sehlopha sa digongwana Muscat Matlala tša fetoga ge a bona bohlatse bjo bo tšweleditšwego go tekateka ga bohlatse bja gagwe bo bone pele ga komišene. Motlatšamokomišenare wa bosetšhaba yo a fegilwego mošomong wa lekala la go utolla bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya o tlhwele a tšweletše lekga la bona go komišene fao a ganeditšego gore ga se amogela diphala go tšwa go segongwana sa bosenyi Muscat Matlala go tekateka ga bohlatse bja gagwe bo lemogile pele ga komišene. Then we take you to the messages, and the messages show that in fact the arrangement was through Mr. Matlala, because it says from CAT. So then you say, well, yes, you realized that, and so your way of dealing with it was to say you're not going to accept delivery from a service provider. But then when you're taken to the evidence which shows that there was delivery and that there are impala on your property, coincidentally, after the date of delivery, as we see from the chats, then you say that the Zimbabwean gardener went and procured it for you. Sibiya o ile a tlhotlhwa gape ge e ba bolela pele ga komišene gore a se a ikgola segwereng sa gagwe le Matlala e fela komišene ile a ganetša seo. Mr. Matlala would not have asked for a meeting with you, and he would not have made an effort to meet with you in January 2024 if you had nothing useful to provide to him. Ditatofatšo tša gore Sibiya o amogetše diphala o di utullotše ke tlhatse C ka kgatišo ya lentšu la Matlala se morago ga go golegwa ga Sibiya. Sibiya e fela o ile a botšološa bonnete bja kgatišo yeo pele ga komišene. I'm very worried about the evidence leader because she selectively chooses portions that she thinks could only address what she wants to achieve. Ditheeletšo di sa tšwela pele. Rakgwebo go tšwa provinceng ya North West Brown Mogotsi o tla tšwelela pele ga komiti ya nakwana yeo e nyakišišago ditatofatšo tšeo di dirilego ke mokomišenare wa maphodisa Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ka labobedi se ke morago ga gore a ganetše go tšwelela pele ga komiti bekeng tše nne tšeo di fetilego ka ge kgopelo ya gagwe mabapi le go šomiša bahlapetši ba gagwe ba tšhireletšo le gore palamente ba lefele e ganetšwe. Go le bjalo o tšere sephetho sa go tšwelela pele ga komiti o tla fiwa bahlapetši ba tšhireletšo ba mmušo nakong ya gagwe ka Cape Town.
komiti ya palamente e kopane ka tsela ya go šomiša marangrang a dikgokagano malebana le go tšwela pele ka lenaneo la yona la go rulaganya dihlatse tšeo di swanetšego go tšwelela pele ga komiti. Se se diregile ka morago ga gore komiti e okeletšwe nako ya go ruma mošomo wa yona mafelelong a Hlakola. Brown Mogotsi ke yo mongwe wa dihlatse tšeo di swanetšego go tšwelela. You would have noticed that we have not provided a statement up to date because of continuous difficulties contacting Mr. Mogotsi. Komiti e rulagantše letšatši le tee la go tšwelela ga Mogotsi eupša e ela hloko gore e ka hloka letšatši le lengwe go ruma bohlatse bja gagwe. By that deadline, we received 4 questions from Council, 102 questions from the EFF, 9 from the MK Party, 14 from the ANC, and 7 from the DA. Legal Service considered all submissions and consolidated the questions. Megaditaba wa News 24 Karen Mon le morulaganyi wa Daily Maverick Marian Tham ba hlohla bohlatse bja mokomishenara wa nakwana wa maloba wa maphodisa a bosetšhaba mogenerala Khomotso Phahlane kgahlanong le bona. So regarding those ones for News 24 and Media 24 Chairperson and Daily Maverick, the relief is that put our version before the witness, and of course the witness must adduce evidence to that effect. As evidence leaders, we also have some new matters, some correspondence which we had received, which we would like to raise with Mr. O'Sullivan. Motlatša mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa mo Lieutenant Hilda Sinthumule o tla tšwelela ka letšatši la boraro Hlakola. Moetapele wa National Coloured Congress le leloko la palamente Fedil Adams le mothuši wa Paul O'Sullivan Sarah Jane Trent ba tla tšwelela ka letšatši la bohlano Hlakola. Mogenerala Nhlanhla Mkhwanazi, mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa Fani Masemola le Tumisani Khumalo le bona ba tla tšwelela gape pele ga komiti ka kgwedi ya Hlakola. Colleen Makhubelo o itokolotše bjalo ka leloko la palamente la mokgatlo wa MK le semetseng. Makhubelo yo bego le sefepi segolo parlamenteng o tlišitšwe maemong a gagwe kgweding yeo e fetilego. Seo ke morago ga diphetogo ka moetapele wa mokgatlo mopresidente wa maloba Jacob Zuma. Bellarmine Mugabe le molatofatšwa mmogo Tobias Matonze ba tšweletše la mathomo kgorotsheko ya magistrata ya Alexandra Lehono ba pharilwe ka ditatofatšo tše pedi tša tlaleletšo. Bobedi bo be bo lebagane fela le molato wa maiteko a polao. Go le bjalo ba lebagane le molato wa go swara sethunya ka tsela yeo e sego molaong le go šitiša le phethagatšo ya toka mabapi le sethunya seo se timetšego. Seo se go thwego se šomišitšwe tiragalong ya go thuntšhwa ga mošomi wa ka lapeng la bone la beke yeo e fetilego. Attempted murder, which is count number 1. The state will be applying the doctrine of common purpose. Both of the accused persons are facing that count. We have count number 2, that is defeating and obstructing the course of justice. This is in relation to the firearm that was allegedly used during the commission of the offense, which the firearm up to date has not been recovered. Both of them are facing that charge, doctrine of common purpose. Count number 3, possession of a firearm. Molato kgahlanong le bagononelwa bao ba latofatšwago ka polao ya molaodi wa dinamelwa tša e-hailing o šutišeditšwe go la 3 kgweding ya Hlakola. Lebaka la go šitišwa ke mabapi le molatofatšwa wa pele molatong o Dikeledi Mphela yo a sa tlišwago kgorotsheko ka ge a swere kgolegong go la Atteridgeville. Ke fela balatofatšwa ba 5 bao ba tšweletšego kgorotsheko ya magistrata ya Atteridgeville ka mošupologo ka ge wa pele a se a tšwelela. Ke seo se dirilego gore go šutišwe. Ramolao wa ba malapa ba tšwa sehlabelo o tlhalošitše gore ba nyamišitšwe ke go diega ga molato woo. Balatofatšwa ke Dikeledi Mphela, go itse yone Machidi, McLaren Mushwana, Tumišang Mabutla, o fentse Senwamadi le Thabang Mothwa bao ba latofatšwago ka maikemišetšo a polao. Mabutla o lebagane le ditatofatšo tša go rulaganya ga polao le go utswa. Senwamadi o latofatšwa ka go rulaganya polao le go thuša go utswa mola Mothwa a lebagane le ditatofatšo tša go utswa.
Madume ga fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego province ya Limpopo e bone tlhatlogo malebana le melato ya polao mo le mengwe ya melato ya go amana le bosenyi e theogile. Mokomišenare wa maphodisa provinceng ya Limpopo Lieutenant General Thembi Hadebe o lokolotše dipalopalo tša bosenyi ka Polokwane go latela tša bosetšhaba bekeng yeo e fetilego. Dipalopalo tše ke tša kotara ya boraro magareng ga kgwedi ya Diphalane le Dibatsela ngwageng wa 2026. Hadebe o bolela gore le ge tlhatlogo ye e belaetše go bohlokwa go lemoga gore bosenyi ka kakaretšo bo theogile ge go bapetšwa le nakong yeo e fetilego. General Thembi Hadebe o lokolotše dipalopalo tša bosenyi a farafarolwe ke bakomišenare ba dilete le molekgotlaphethiši wa polokego ya badudi Violet Mathe. Melato ya polao ka profenseng e oketšegile ka diperesente tše 5.9 magareng ga Diphalane le Manthole ngwagola e le go melato ye 215 ya polao kgatlhanong le ye 203 dikgweding tše ka ngwaga wa 2024. Hadebe o re go etšeela molao matsogong ka seboka ke badudi go okeditše melato ya polao yeo nka bego ye fugilwe. Our analysis of the murder cases in the province, it appeared that several of these cases emanated from assault incidents in which victims later succumbed to injuries while receiving medical treatment. Melato ye mengwe ya go akaretša ya go kata maitekelo a polao le go betha e theogile ka ya go feta 1,300 go tšwa go ya ka godimo ga 11,700 go ya go ya ka godimo ga 10,300 mo kotareng ya go feta. I must also indicate that the sexual offences has decreased by -5.8%. In particular, rape decreased by 5.5%. Sexual assault as a subcategory under sexual offences has increased by 3 cases. Radipalopalo mogolo wa tša bosenyi o re ditiši tša maphodisa tša go akaretša Polokwane, Mankweng le Thoyanto di sa di goga pele ka palo ya godimo ya melato. We see Polokwane is in the lead with about 1,400 cases reported. Mankweng follows with 1,380, while Thoyando is following with about 1,329, and Seshego follows with 1,327, and Leboagomo standing in the position 5 with 770. General Hadebe o re maphodisa a kgonne go atlega go melato ye mmalwa fao bagolegwa ba rometše go kgolegong go balwa le monna wa mengwage 28 yeo a latlhetšego bophelo ka moka kgolegong morago ga go phaya thetho ka kgang mogekolo wa mengwage le kgolo le motšote go la Zayplus leteng sa Sekhukhune. A ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Polokwane. Di iri pele ga ge tonakgolo ya province ya Gauteng a ka fa polelo ya pulosemmušo ya lekgotla theramolao go tsogile mmudubudu go tše dingwe tša dikarolo tša Tembisa Ekurhuleni mabapi le dingongorego tša meetse le kgaotšo ya mohlagase. Badudi ba thubile ditsela ba tswalela e mengwe ya mebila mo motseng ba nyaka tharollo ya kabo ya ditirelo. E be le moši fela ka Tembisa seo ka ge badudi ba thibile ditsela ga ba gareng ya ge ba ipelaetša ka mese le mohlagase. Bontši bja dintlo tša bona di kgaoletše mohlagase ka lebaka la go se lefelwe ga ona. First, they used to give us 100 units. Right now, they are no longer giving us anything. And then at the end of the month, when the bills come, it will be something close to 12,000 rand. And then ask yourself, how did we reach to that point? If this house is here, they were given to people who doesn't have enough money to afford to buy the bonds. Why is it that the water payments, they are very higher than the people who are living in fancy places? Other sections are not paying for electricity and water, but our mothers are paying here electricity, even water. Other houses are preaching. Ba ipelaetše ba šitišitše gape le moela wa sephethephethe moo baotledi ba dinamelwa tša e-hailing ba amile go šoro ke se. Honestly speaking, what they are doing is really impacting not just only them, or the cars that they are trying to block, but also us who are trying to put food on the table. When I saw the police firing fire bullets, I thought, you know what, this is not right, because the people are exercising their rights. They are striking because they are not happy. Baetapele ba setšhaba ba re ditifišo tša godimo tša lekgetho mohlagase wa go bitša le tlhokego ya metseng ke tšona tšeo di dirang gore badudi ba tupimiši ka dinko ka ge ba re di gata ka tokelo ya bona ya seriti ba nyaka gore dikoloto tša bona di phumulwe.
municipality of Ekurhuleni is selling us the electricity at a very high amount because we're not buying it direct from Eskom, we're buying it from the third part. So the rates are very high, so we are struggling with that. Maphodisa ile a shumisha dikolo tsa rabara go phatlalatsa baipilaetše. Ge le masepala wa Ekurhuleni ga se wa tša go hlakisha leano la ona ka ga lenaneo leo le amago badudi ba dikobo di magetleng. Pijana go putšišo ya letšatši re rile badudi ba Tembisa ba thibile mebila ka dithaere le maswika nakong ya moganto wa boipelaetšo kgatlanong le mokgwa o moswa wa go reka mohlagase. Na tharollo e ka ba efe go kgontišiša gore masepala wa Ekurhuleni o fitlhelela dinyakwa tša badudi ba išita le ba dikobo di magetleng. Maikutlo ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Go bolela nnete bjale gona mmušo wa naga ya Afrika Borwa ka nnete o tloga o šaetša ba dikobo maetleng. O reng ba swanetše gore ba oketše taba ya mokgwa o moswa wa go reka mohlagase mola ba tseba gore taba ya tlhoko ya mošomo ka mona nageng ya Afrika Borwa ke tlhogo boroko. Ke re badudi ba Tembisa gore ba rarolle bothata bo ba leng ka re bona ba theko ya mohlagase ya godimo a ba bitše boetapele ba masepala ba dule le bona fatshe ba rerišana ka taba ya mohlagase ya theko ya godimo e seng gore ba ye ba thibie ditsela mola bana ba dikolo ba ya dikolong. Tharollo fa e ka ba gona ge baetapele ba masepala ba Ekurhuleni ba go dula fatshe le baagi ba Tembisa ba fitlhelela tharollo se le gore badudi ba Tembisa ba lla ka sona. Kopano ya kontinente ya Afrika mererong ya kgwebišano ke šupo sa mengwaga e 20 ya go matlafatša bokgoni bja kontinente go bula dikgoba le go tšwetša pele ponagalo lefaseng ka bophara. Karolo ya ngwaga wa 2026 e tlhalošitšwe bjalo ka ye bohlokwa ka tlase ga moeno wa mengwaga e 20 maitekong a go kopantša kontinente ya Afrika le lefase ka bophara. Letšatši le la go boledišana ka tša kgwebo e bile makgoraditsela mabapi le moletlomogolo wa dipontšho le dipoledišano tšeo di nepilego go matlafatša kgatelopele ya ditlhotlho tšeo lefase le lebanego le tšona. Business Opportunities Network Bonday e be ya motheo wa dikopano tša pontšho ya kgwebišano ya Afrika yeo e theilwego godimo ga tšwelopele bokgwa le ditemogo tša mebaraka ya lefase ka bophara. Go bile le dipoledišano ka go bula kgwebišano lefaseng ka bophara mo Afrika e swanetšeng go bolela ka kgolo ya go ya go ile yeo Corona Koch wa tša boeti ka Afrika Borwa a dumelang gore e swanetše go feta tekano ya mengwaga ye 20 go gokaganya Afrika le lefase. Bonday gives us that opportunity. It gives us an opportunity to meet each other, set new scenes, look at new economic opportunities, so that when we go into the exhibition space, we know what it is that we're looking for. Kopano ye ya Afrika e direga ka Sandton Convention Center. Molaodi pharephare wa lefelo leo Sean Bett o re ba šoma mmogo le ba tša boeti ka Afrika Borwa le ba tšea karolo ba bangwe ka gare ga industry go oketša le go šireletša dikopano tša ka moso tša boditšhabatšhaba le dipontšho tše di tla go hlola kgolo ya ikonomi ka nageng. We feel that as a convention centre we have a very important role to play in promoting both South Africa and Africa to the wider continent and showcasing what Africa and South Africa has to offer. Tumile Ntube wa mokgatlo wa South African Development Studies Associations o gopola mengwageng ya go feta nakong yeo industry e amogelago ditaba tša go oketšega ga dipalopalo tša baeti ka Afrika Borwa pele ga leuba la COVID-19. We saw the regression, but I think the bounce back was also quite good. We were able to, especially maybe like in the event space, or us as academics, were able to then get visitors from outside the country, outside the province, where we were able to then host conferences where we spoke about, issues that we dealt with before, during COVID, and after. Losipo Chabalala, Rakhuevo ibile ile tlogo phetiši ebile seboledi se segolo mo a hlotleletša go ba kgatha tema le go kopana ka letee e le go beya pele kontinente ya Afrika le go fetola dihlotlo tše lefase le lebanego natšo. The world does not move at the speed of our conviction and our dreams. The world does not move even at the speed of capital or technology. I don't think I need to convince anybody in this room that the world moves at the speed of conversation. Meetings Africa e tla bontšha gape mehola ya setšo sa Afrika Borwa ka dipontšho tšeo di letetšego ka letšatši la bobedi fao tona ya tša boeti Patricia de Lille
e tla go ba seboledi sa letšatši. Tshepo ke gore segwara se se agilwego mo se fihlelele kwano le gore dikgopolo tše dingwe tše tšweleditšego kopanong ye di thuše go aga kgato ye nngwe ye kgolo kontinente ya Afrika le bokamoso bja dikopano tše dingwe ka lekaleng la kgwebo. Setlhopha sa Kaizer Chiefs se na le kholofelo ya gore se tla ba le sebaka sa go thopa phadišano ya Betway Premiership. Setlhopha se na le dipapadi tše pedi ka letsogong le ge se le ka tlase ga Orlando Pirates yeo e dietilego pele mo Llokong. A Makhosi ga bjale e maemong a bone ka morago ga go raloka dipapadi tše 15 fao e fetwago ke Pirates ka dintlha tše 7 fela. Ba tla bapala dipapadi tše pedi tše kgolo bekeng ya go leka go tswalela sekgoba le go namelela maemong a godimo. Bagešo di felela mo ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa iring ya boseswai mo go SABC 2 le lehae go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso le Mashibe Kganyago go šogofetše Shalang. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumedisa le go amogela bošegong bo a ke re lebella jalo gona le kgonagalo tša dipula re lebella gona godimo go la Northern Cape go tsenelela gona go la Bloemfontein le gona fase go la Xebega go na le dipula ka diperesente tše 80 re lebella gona Bloemfontein le gona dikarolong tše dintšana gona go la KwaZulu-Natal dipula tšela re sa itemogela tšona re lebella jalo go la go SASA dipula tšela di sa le gona go la Xebega re lebella dikarolong tše dintšana gona godimo go la KwaZulu-Natal go tla be go ntše go le mogodi re lebella jalo le gona go tsenela dikarolong tše dintšana gona go la Cape Town a ke re tlhokomele mo mebileng re ke re kganyišeng re skebe ra otlela ka lebelo a ke re tswela pele jwale le tšona re lebella gape ba kakanywa boso ba re lemoša gore bošegong bo go tla bone le dipula tša maatla ka dibe a ke re tlhokomeleng dipula tše le gore di ka tla ka go senya re lebella gona go la Northern Cape di sa le gona go tsenelela gona go la Xebega dipula tšela tša maatla di gona ga re tswela pele le tšona jwale go la go SASA ba re lemoša gore dipula tšela di tlabe di santšane di le gona re lebella gona godimo go la North West re lebella gona go la Bloemfontein go tsenelela gona go la Xebega le ka dikarolong tše dingwe gona go la KwaZulu-Natal dipula tšela di tlabe di le gona re tlhokomele re tswela pele jwale le tšona re lebella go la SASA go la Gauteng le gona go bonagala go tla go ntšone kganogela tša dipula re lebella Pretoria ka tša 24 re lebella gona Johannesburg le yona Vereeniging ka tša 23 re lebella gona go la Limpopo go la go SASA dipula tlabe di le gona dikarolong tše dintšana ga re lebella gona go la Lephala le lwana o leng ga Seleka go bonagala go tla go ntše go ne dipula re lebella gona Thaba Zimbi ka tša 32 re lebella gona Mokopane le Polokwane re lebella gona o leng ga Sekhukhune Diphagane le ga Mamphatlhela re lebella jwale le gona go bonagala go tla go ntše go ne le dipula re lebella Bakersford ka tše 32 re lebella go provinceng ya Mpumalanga go la go SASA dipula tšela di sa le gona Mašhišing ka tše 20 Seswai Sekhukhune ka tše 33 lebella Secunda ka tše 24 KwaZulu-Natal go la go SASA dipula di sa le gona Ulundi go tla be go ntše go ruthetše le gona Richards Bay ka tše 30 lebella le gona Port Shepstone le gona tla bentše go na le dipula re lebella Maletswai go la Eastern Cape le Mothata dipula tšela di gona ka ro ka moka gare go naga tla bentše di ina jwale re lebella gona go Xebega ka tše 24 go lebella go SASA jwale re tšwela pele tšona go la Western Cape re lebella gona Vredendal go tla be go ntše go pipile maro le gona go la Motsekapa le gona re lebella go tla be go ntše go pipile maro Mossel Bay ka tše 24 re lebella jwale gona go la Northern Cape go la go SASA dipula tšela di sa le gona Kurumane ka tše 25 hlano re lebella gona DR ka tše 22 re lebella jwale gona go la go SASA go la Freistata dipula tšela di santšane di le gona Sasolburg le gona Frankfurt ka tše 22 go la North West go la go SASA re lebella jwalo dipula tšela di santšane di le gona Mahikeng ka tše 24 Vryheid le gona Tau ka tše 28 ga re tswela pele jwale nna go tšwa go nna wa Kganyago ke lebogile nako e leng phileng yona ke re ga e be boroko.